Ndocokereria gicunje kia muthia kana kiria tukona ndeti itu muthenya wa muthenya kio gicunje gia keri Winros Wangui ukorwo mukirori ogine na gikirikiri na mohoro maria mange turi namo kwa ihinda riri mugani itu muthenya wa muthenya ni Bishop Margaret Wanjiru ririkana ari na itanya rero ukorwo kihoranira gituo kia ugavana thiini wa kaunti ya Nairobi mwaka turorete wa 2017 no twende uko tukimenya mawoni maku iguri ya maundu matiganite maria tuko tukereria muthenya wa muthenya no twaliko tukiana baiti ya ndumiriri na igire inyanya kana nginya tuhurire rimu emwe ku emwe kuhitukira kifugo mugwanja kifugo ithathatu karibu sana Bishop. Thank you Muno ni gwetikira gutusherera. Yes. Buhoro ira urataria ati uri kuria kanitha-ini. Kurari kwega muno kuraihuria andu muno mahujio mega mahoya mega na muno the worship just kumenya Ngai ni mwega na guna kutangatha Jesu ni mwega. It was very good. Yes. Thank you muno makiria tukiriria horo wigie kanitha na itanya riu na ni ndirahunjirie be andu meciragia ati ndihunjagia ni ndirahunjagia ira na ni ndihunjagia. Yes. Riu horo wigie kanitha na itanya ria kuria mwaka wa 2017 ri. Yes. Maundu macio marahutania na njira itari atia gutire tofauti utongoria wa Biblia ri na utongoria wa bururi ri ni umwe. Tuoe maisha ma Daudi ari mutongoria wa bururi na Daudi ni wandikite thaburi iria nyingi tuthomaga na iria nyingi tuhunjagia. Tuoe Zakaria chapter 6 yugete ni gwako na obici igiri. Obici imwe ya utongoria, obici iria ingi ya priesthood kuhani in Kiswahili gutuika mundu we niwe urarora mburi cia mwathani na Biblia yugete obici cio cieri ni igakorwo ciina thayo hatiakorwo hena conflict kana hena thina ni igakorwo ciina thayo. Ni ndathurirwo ngituika MP wa Starehe turito maita meri ndathire thirikari-ini the last parliament ndari thirikari-ini ya Kibaki na tukiruta wira wega muno ndari assistant minister kwa housing na the assistant minister ndiatigire kuhunjia the MP wa Starehe ndiatigire kuhunjia ni ndatiga kuhunjia na mwathani arahingurira njira ni ndona njira cia Nairobi irahinguka 2017 the governor wa Nairobi ndigatiga kuhunjia ni Biblia yakwa nditigana thutha ndiage hunjagia ona kamera ndikitie nae no ndiaria kiugo already angaminjaririe nduraga uguo. Thank you muno. Amen. Rimwe tukiaririria horo wigie kanithari na ukihunjia kiugo ni undu mwega muno makiri undu ukoragwo ukigarura nginya miturire na mitugo ya andu na ngoro cia andu no muno we ungihoro wigie uteti ateti ni marumanaga ni mahakanaga ndoro ni macambanagia ni makoragwo na ungumania amwao ukohota hatia kuingira mwena ucio utekohakwo giko kiria andu amwe maugaga uteti ni ukoragwo nayo kaingi. Biblia turete atiriri ni ndi muhonoku ri tigona uteti the fact that ndi muhonoku Margaret Wanjiru ni mutumia muhonoku njagirwo ni kwenda andu othe na guthie maundu-ini mothe maria ndirathie ngathie no thingu. Riu ni ngicemanie na thu ciakwa kana me ukiuga uyu mutumia ntukumuhaka ndoro ni maugara marauga ni majitara marajita ni mahenani ora maenda kuhenania ni ndikamaruma ndikamacokeria nona cio bara ciakwa cieheraga hathi ikambata matu-ini nikio mwathani atwiraga wenduke yariririe andu atuike wa kurwa aramara kuoreke makuhure makohake ndoro nake Jehova agoka akeheria ndoro iyo agathia akamatandika nayo uguo niguo guthiaga. So no decide ni ndi muhonoku na nguthie na kiugo kia mwathani na ngwikora kiugo kinjitikiritie no undu kiugo kia Jehova gitakinjitikiritie ndikuwika. So you can decide ati ndukuhutia kindu gitai na mwathani no turi uguo. It is a personal decision o tora wa decide muthenya umwe ndahonoka. Thegi muno kwina itiganite thiini wa kaunti ya Nairobi kwina gitikia ubunge taginya kiugia Starehe kiria wanahuranira kwa ihinda rimwe kwina giturwa gia senator kwina iturwa gia itiganite nikiwe ureciririe ukorwo kihuranira giturwa giki kia ugavana thiini wa kaunti ya Nairobi tura mathina maingi muno na tirita ria mbere kuhurana giti kia ugavana 2012 2013 ndarugamite giti kia gavana nikuyo ndairo ngihenio gikineo gavana ria wikuo riu tondu ni campaign ndekite ugikarora wega historia ya giti kia Nairobi nego tunyo ndatunyiro ni nguhotana ndahotanaga thira igotine asha for some reason ngukwira for some reason but ugikarora wega historia ya campaign yakwa kuma 2010 2011 2012
gukare ukinya 2013 igwa githurano nindekite campaign yo yothe ndabona ra wiku riu ndari campaign yekire okire aikora andu nimetikirite guthurana na akiingira bas icio thio ni story ya muthenya ungi however nitugi atiriri Nairobi twina mathina maingi muno tarwa barabara cia Nairobi barabara nyingi cia Nairobi ungithire ona waru no uhande na imere tondu bara ni ciathukire igwa na migunda tarwa drainage tiruta wira kwaura hanini mai mathia maingirite kinya nyumba-ini cia andu ukona andu ni marugamire metha-ini andu ni maremyo ni gukoma mai kuingira thiini wa nyumba right now taru turaria ri ona haha Kariokori gutikoretwo kwina mai miberethi-ini wiki icio ithatu Mathare kuraikari hakwi mweri na nuthu gutari na mai Nairobi mai ni magire mitungi niyo yaikirire nyumba metha ikiruto nja mai ukurehe mai naki ukumaruta kwe Kenya bendekie mathina we na bendekie mane agwera kura mai mekuma haya ucoke urore ciana citu ciacoka cukuru itaro tingo andu maracokia ciana cukuru ta mahe wiki igiri ithatu muciari utai na hinya wa kuriha school fees mwana ne igatiro secondary university mwana acokire mucie ninge ciana ne ciacoka kijiji-ini itura kuiciuraga itari cukuru what would I do hende Margaret Wanjiruri ne atia gwika uguteithia andu number 1 dute basari cia kuigana de governor wa Nairobi basari ci guthomithia ciana citu ate muciari aruta kiria nakio nayo county government ikaruta gitina kiria kingi mwana gathoma ate gucoka muci and that is doable tondu na CDF ni ikaga uguo however CDF ndegiga ni andu othe no county government egirutira kuruta gitina kigano gia school fees ciana citu ni ciathoma secondary na university tuthi thiini wa mai magite niki kuhe case study ya Mathare andu maraugira ni twanoga ni wikata na mai mara demonstrate muthenya umwe the following day mai huire everywhere uguo ni kuga atia he handu mai marahingo hari undu kurathi na mbere andu a Nairobi makahingiro mai nigetha andu mone thina wa mai no nginya ukorwo kwina mutongoria wina hinya thiini wa Nairobi wa kuga gutire muberethi onomwe ukuhingo mai mahinguro na mai maheo andu me matheru mai matheru haya tucoke tuthii waro wa barabara infrastructure for sure taru ni turabule andu marauga atiriri bishop tondu nini de biashara cia matatu ama investor in transport business ona maturera naki ani muka bishop ona weri urio hahandu-ini matatu riu mutura muhinga barabara wathie CBD gari tingihitũkara nĩũndũ wa matatu kuhinga barabara I'll tell you why barabara ici ciakirwo tene muno ria twahuthagira no rikana ka BW ka Volkswagen kani na kamini riu kamini na ka Volkswagen ri wakahe mita 10 barabara ona nĩ nene however right now gutire mundu weciriria agicira muthenya muno akona minibus no tarwa size ya minibus versus size ya kamini kana size ya ka Volkswagen ne ka Volkswagen ka tamana kana matima kidero kana ni uria mucio wa Nairobi wabangirwo o thutha wa bururi kuona wiyathi macio ni mahitia matongoria mokite magoka makarikiria he kidero niki tondu ni hagire mundu wa kuvanga na gwika gutire bata wa kuvanga tuturaga na blueprints ndongenjira city hall gutire blueprints ona kidero aingira atwirire wa mbere ni kwandika blueprint ya kugura tugwika I believe banayo ni yakirikire turenda mutongoria uguka auge ni kuga na gwika na barabara ciaramio na ikiaramio ri drainage drainage cia thondeko ri guthondeko handu mundu wa maguru arigeraga airitu itu ni matherire anake itu ni matherire ona athuri ni matherire arafu mucoka mumere tu Nairobi na tuturaga ndoro-ini it is unacceptable gukora kwina barabara ona mundu tai na ngari yake maguru hena handu aragera na atina ndoro is that doable any he barabara ndathondekire Huruma ndathondekire barabara ya Kabro ngieheria ndoro yothe na ngithondekera kinya andu a maguru handu ha kugeraga barabara yo ndiri ndoro hau kabere tari tugirora githurano gya Kamukunji riria wari mubunge gicigo-ini kiu wahoranire tigiti wa mwana wa Starehe wahoranire giturwa kiu na kiama kia ODM niki giatumire uthame ciama uke mwana wa Jubilee tondu namba wa kaira ni gakinyire ga guthama na namba 2 ni ndari na wendi munene muno ati muthenya umwe ni ga contribute Uhuru Muigai wa Kenyatta mena William Ruto na ndukariganirwo ni rutithayo na William Ruto kaida karaihu muno twaturaga nake ODM
agithama ri turiona ke no ni aikidiga ODM na ni ndatuite na ngora kwa kaida ni gagakinya especially ri agithurano kiaumire 2013 ugituika gap yo hotani yoka ka gap kanini muno na nini njui hinya wakwa na ni njui mutumia angirutira ri we are great mobilizers mutumia angigwikira campaign ri believe you me ni ugucinda na uri ona arume aria me MPs today who are their greatest chief campaigners ni atumia moe wira wa campaign na kumobilize andu nini nderuteire na ngiuga muthenya no ugakinya ino gap ino yoka kakabuga kanini ri uyu utongoria ri ni ngwenda guthie ndeithiririe president wakwa nigetha make sure twakinya githurano 2017 gap ira tugakorwo between Jubilee na aria angi makorwo githurano that time acio angi makorwo thutha witu believe you me twakorwo twikuraihu muno the gap will be very wide. Very, very wide. Thank you muno. Hani mundu atuhurira thimu ogwitwo Mugai kuma kuria Kinangofu. Mugai ko hana atia? Ni Mugai kuma Kinare. Aha. Ugana ina uru. Aha. Uni kiuria okira goda kuria madamu ri. Uria. Ndakumuria na watianie. Hey. Autianie na mararutire watho uria warutire na president. Aha, watho wa? Watho wa federe. Aha. Wala waho to gutire guthama kiama ni goda kumuria tiriri uracio ni wagirire ni waho to hindire agwa ko githurano kinini ni waho to rigi anu wamenya hindi wa andu ingi matiumiraga ni waho to na riria nie ndiraga kumira ri ni ndaigua ng'ania ni ahoto na ndenda kumuthura no ndinahota kumira niagwa gutuka MP kana governor niagirire guthama kiama kiu tondu hindi wegenda ni ndirenda kumuthura hindi ya githurano kinene uhoro ucio madam ni ona wagirire kana ni ni kiuria kiega thank you muno aha thank you muno tuko tugicokia kiro kiu twinegi turahurira kuma mwena wa Miru kahana atia hello Yes, this is Leopold, ninapiga simu kutoka Meru. Ninataka kuuliza mheshimiwa tu swali moja. Uliza. Margaret, how are you? I'm blessed, my dear. I'm very blessed. I thank God for you. You are a wonderful, brilliant leader. Lakini niko na swali moja sababu nimechanganyikiwa kidogo. Endelea. Ninapoangalia Jubilee na the setup ile imeanza sasa kama Nairobi. Are you prepared for mchujo sasa tukiangalia wale watu wanakuja Nairobi? That's the first question. The second thing, technicalities zile ambazo umeona zimetumika 2013 na 2007 Nairobi, na wakati ulikuwa mbunge, kuna systems ulitumia. I have done the research and I believe you are doing it well. But now when it comes to the position of a governor, mheshimiwa anajua utainua kiwango and I'm very much assured of that. But kuna mahali niko na shida na wewe na unikubali tu mheshimiwa Bishop. Endelea tu. 2013 umesema ulipita lakini walikuiba. Na ninaomba tuseme sababu sasa you are not a returning officer, ilisemwa hivyo and I thank God you didn't go to court. So let us appreciate kulienda hivyo. And this time around wewe ndio utakuwa mbele, so tusiangalie 2013. Hiyo ndio kashida tu nilikuwa nayo mheshimiwa. Thank you. Asante sana. Thank you muno twajerie na kiu kia Mugai uhoro wa guthama ciama maoni maku ni mariko iguru ria ndeto ndo ciuria ciao ciari muthurio wa Meru no cio ngiciara na ine akatuge atiriri muthurio wa Meru ugaturigana ni maria mari hau kabere tuthie na maria membere na ndiraigua ena confidence nani ati no hote kuruta wira wa Nairobi na kuinua kiwango kia wira wa county ya Nairobi andora majoi ni moi nirutire yakwa ya wira na ni moi ni ndauga ni ndeka na ndiuga gondo itageka ndiuga undu ngota gwika nomination ni goka na muthuri ucio kwaritie mbere ri ari horo wa TNA undike
nge decide no ha no nginya akora hena mundu mugi ngihota mutumia wetagwo Abigail mutumia wa Bible wetagwo Abigail a decide maundu maya maguturehere thonire ni ndikodiri namo reke njike kiko gigutuma nyitithania andu Abigail athira kinyithania andu othe including Daudi uria ungioragire andu ake ni ndathire ngioya Eugene ngimura Eugene tithuothe tukuruma ona witu kanitha-ini ri ukatuthome hamwe ona kuria urathire ni tutwarane na ndi na micemanio igana ona ni tutwarane and that is what we have done and girimiti atiarugame na otuke murini no that is people's making nie na ndena kurari nie na ndena support na ndena nduri why should I become deputy nie ngothie nduke deputy ya mundu niki Bishop hari mundu atuhurira thimu gwitwo Joe atorerie kuma Ruiru kana atia Joe hello Mr. Mushoki yes Gezeria rekede mwete governor wa Nairobi we love her Tani kwanza ne dizi kana gona hidio arugama gitikia starehe litaria mbere me even I bet that perspective at the waziro ni akoya gitikia starehe and it was like that ne kama chakwa kanisa muno hedi dauta gawira Nairobi rushine kubuda ina confidence ati na ginyona udina confidence ya terere waziro kana Margaret Bishop ni agatongoria Nairobi only the one who can deliver Nairobi where it is asante Hare tukinyita Nairobi nezi ukwaria ma nando matige kugati Nairobi ina mwene Nairobi ni ya Ngai Nairobi ni andu othe na nijue mundu rogota kudeliver tugihe Bishop Waziro Margaret itekeu no ahote kudeliver tondu hari ekinyite nirabatara mundu ina Ngai thank you muno Joe Ngai amurathime na ni aguthie kunene thank you Joe thank you aya turahurirwo ni turahurirwo thimu ingi mundu gwitwo Kirofi ikana laini ne Kirofi ko hana atia Kirofi araigukata ya horia TV nigetha tumuigwe kana thimu giturahurirwo Halo Mushoki ko hana atia utire na uruje tagwo munyere wa mbalire ndi kabatini mwana Nakuru oneho munyere no kajegerie Bishop hau yageitheka ndageitheka rekane muria atiriri urigana haria utati wa bururi ukinyete ri yarona ri utatu uko tugicagura mundu kiumbe na wega wake kana ndima uko macutheirie o ciama tondu maina maingi tukoretwo tugithia ngogu andu marauga kiama no kina ugakora ringi ni mundu utagiriire wekirwo hau turaruga na kiama kiria kirendwo ini akuona siasa cia Kenya taikinyete kuona ati tugucagura mundu no ti kiama tuko tutengananitie nakio thank you muno thank you asante sana Tumbicoke kiu kia munyera ni uri kiuria kia bata muno makiria thutha wa watho uyu kuhitukio uragiria ati ti guthama ciama ri ni andu kiumbe mari thuragwo kana ni ciama ni ciothe mundu na kiama tondu nawe ndugukorwo wi mundu mwega wi kiama-ini kiuru no wi mundu mwega wi kiama-ini kiega na ni wega ukombaini ciothe kuri dynamics ithatu cia politics iria itumaga mundu athuro number 1 wina andu kuri uria wiguanite na andu ukaingirana na andu no gakorwo winao number 2 wina resources tondu ningi ndugikira ni ukurugama andu ri kindu no nginya ko wina resources cia logistics ciaku acia kuruta wira waku but also number 3 we kiama-ini kiria andu marenda ihinda riu wakorwo tari kiama-ini kiu believe you me no ukorwo mutongoria mwega no tigo na nja that notwithstanding ni constitutional right ya mundu wothe kuga ni kurugama independent but Kenya haratu kinyete ri haratu rire uri tutire turakinya hau high independent ningi advise andu maigira thini wa Jubilee tutwarane hamwe tondu I can tell you coming 2017 thirikari ni ya Jubilee so the question is mundu wi kiama kingiri arada guikara opposition niki why do you want to be in the opposition aya tukirora thini wa county ya Nairobi tariu hena atongoria matiganite marahuranira gituro hiki ya governor aria makahuranira ntigiti wa kiama orogikira gweta kieru kia Jubilee ukinya kahinda gaka ni muikarite thihi mukagaria kwaririria hindi yo ya kinya hindi ya nominations ugathia atia kuri amwe itu mangieheria nigetha mahea gikanya muri muraikara thihi na ikaro kandu a nyumba emo acha matiendaga kwaria na dameta agia ni huragira thimu actually hari umwe otwacemania hingo ciothe inde muririkane na je na akagurira raji na ndari agurira tuturago uguo riu the other time ndamwone ngimamyona ona raji no ndikigure tuturago uguo matiendaga kwaria but you see taru hitia rira na Eugene ri Eugene yauga ni aroka Nairobi kana ni arenda kuhusiana na ithuere na don't forget
kiama giake ni amomora nigetha ingire ki Jubilee tucoke twanjie kumuingata. It's unacceptable. Oguo no guo na ndokire ngingira TNA na ni TNA ndaingirire tene kahora no riu nigetha ndagathe ni ndaingira ri no nginya ingambite kurikia maundu maigana ona ngioka ru gitangatha ndaingira TNA riu ngioka gutangatha ndaingira TNA ri o ihura riu ni makihura Eugene no guo manjikire no ntwacoke tukianjia kwaria ngimera ehe togo ni wikara thi twibange ki Nairobi. Number 1 matietikitie ate mutumia no ahote giti kia Nairobi na riu ni bara icio cia gender ri bara cia gender dikwenda sorry no reke education ni bara cia wana bara cia gender tu ni mutumia kana ni mwanake ni munyinyi. It is unacceptable in the 21st century. Waje kugatumia matigathana, it is unacceptable. Na ni ukuona ite cia governor thini wa Kenya to Nairobi yika atumia makomra ige muno atumia ona cia MP atumia ige muno mekuhotana to nio mena wathani ura mwega nio mena management njega mutumia gaga tuiro twetu nini na andu othe makaria na andu othe makaiganira. Haya ni tume hau tugi atiriri no kone tukaria no tuikaria ri no nginya anene aitu ma make sure ni matwira kandi matwikaria thi twarie haru tukinyanitie ri ni mundu eke siasa ciake mundu ariria andu ake no kore boroneka tara tugirio kana taranyitwo baru ni utongoria wake magikia Jubilee gutire mundu atogirio no president no agwetogire na ruta wira kanithe gutogiria arafu ri urenda gutogirio niki kawe mwana ithe ndugire no arugama akonu rarugama ri thi urute wira wetera irio nyite guko ni president kana deputy. It is unacceptable. No ginya tukoro twina atongoria thini wa Jubilee aria marongerera value adding value thini wone ne wa president na deputy wake no ti andu agutura mamunyitite kagoti gua munene agutware ku ona we ne kwenda kura ciaku mongerere kura ciaku. Thank you muno Bishop. Tokeye kiriri kiregi yako kia muthia niki gitumaga atumia mahane tamaratigwo na thutha hari wa mbere kuga ni mekuhuranira ituro itiganite miene itiganite guku bururi-ini tari ko muhire tutire mutumia ono mwe governor thini wa county ciothe 47 niki gitumaga atumia mahane tamaratigwo na thutha. Number 1 githurana ku giathirire ni twahurio muno atumia na to ite-ini cia governor ona ite cia MP nene njoe mutumia warugamaga na kiama gia TNA uko Nairobi mutumia ucio ni angiahotire no aikirio nja ni twahurio muno turi atumia aikirio nja hindi ya nomination kure maundu mathira matiathire wega na ni angiahotire gite kiu kia Nairobi ni gia guku kia one of the constituencies ni angiahotire atumia 2012 2013 tutia twariro wega no na ithue riu ni twirutite arafu riu ri nditunyitanite twicokaniriirie hamwe na tukauga ino bara turarwa hamwe turi atumia aria me grassroots magatunyitirira atumia aria me maobici magatunyitirira na ithu tuko iguru tukamanyitirira utunyitanite muno na no nginya tuhotane ino na mundu angika atia ino niturahotana no reke nyongere undu mutana dinia kuri andu marathi makiugaga ati Bishop Margaret nagacoka ODM ndenda kumura muthenya wa umuthi Bishop Margaret Wanjiru Jubilee na Jubilee goikara gutura na gwaka na guthondeka na Bishop Margaret Wanjiru ndacoka code na ndagacoka ODM na kwaria ma ona Nairobi ri code ni yathirire. Thank you muno Bishop. Thank you muno gutucera guko Ino TV. Thank you muno makiria hau neho ogutwitikiria. Thank you muno. Bajigire kura. Asante sana. Hau neho tukinya muthia ndeti tumuthenya omothe tuma na Bishop Margaret Wanjiru na itanya reke na maundu matiganite maria twako tukiareria hwaini omothe wino swango yale mukero uri ongi wa studio ne ukorage tumenyirie mari mange matigara mbere ya tukirikireirie gikujo giki kia mohoro.